UEFA Champions League season kalmeka zanina semi-final lut tur team pahni an chiang dona chumi ti chiang tur chuan Liverpool in PSG an mi khwalanga Atletico Madrid in Barcelona an mi khwal don bok zanina in khel hmunom tang thale boruak sang kan hmudona chuwangin heng match te hi kan thlir lok dona hei baka hiani zana English Premier League match khat khel Old Trafford Manchester United in Leeds United an mi khwal chungchang kan soitel don bok ani Nizana in khel United te hi soima saka nei ta ila Nizan khan English Premier League match khat khela Manchester United hi an tloma Old Trafford Leeds United in goal ni goal khatin an hne he match a hian mi khwal team Leeds United hi minute ngana leka Noah Okafor mangin man ruaya dinglam sira tanga cross ball leni yoro an atau per thatok lova Okafor tan pedrem tok chia ball tlain Okafor hian ball siamrem phot lovin voi khata apen ngala United goalkeeper Lamen Sarin laudanin bolakal a goal chiang hle mini samni pakwana Okafor bokin Leeds United tana khung bela he goal ludan enin United defending film khurlau alangsar dinglam sira tangin Leeds United hian cross ball an neya penalty area aleni euro an thataka dangin abula om Lisandro Martinez an bola changzuya United defender hi Leeds player 2 man an hnai lovani mase penalty area hnai taka om Casemiro apasa Casemiro hi Leeds United player in ahnai mek chungin Lisandro Martinez hian apas luita thawa tichuan Leeds player hian Casemiro hi bola khalin United larnung an buai zui Leeds United hian United goal lama sotin hei hi United player in a block nuwa ball pair Leeds United bokin an changa cross ball an nei zui le mase United in an tau chuak theya heta ball kal hi Leeds United lam hian United goal lama an tau le ngala United defender Lisandro Martinez an atau chuak vele mase heta bolkal zela hian ball kang lai penalty area pon shet atangin Okafor an avolia leni euro a pet per United goalkeeper tan a harsat zual pha far post lama a goal ta ani farsa fa Leeds United hian sini fain ma an ruaya second half United hian le thal ngei an tum mase an defender poimo Lisandro Martinez afim khur lova Leeds United striker Calvert Lewin sama apot hei hi VAR endikani nuin Lisandro hian direct red card a choi pha United hian na zoka attack an mamo lain player an chana player tlem zokin an khel chun zom angai pha hemi nu hian mini samruk pakwana a Bruno Fernandes an dinglam sira tanga ball thazet avor mangtangka in Casemiro an atau gola an sipur asu then United hian tlem zok ma sela na taka attackin hun thapo an nei zuya mase Leeds United goalkeeper in goal line shula tangin thataka sesko tau adan nuwa Leeds United player dang Calvert Lewin an goal line zone vela tang thawin Casemiro tau goal tur alau tau chuak man ram boka Leeds United hian goal chuabel talavin Old Trafford United hi goal ni goal khatin an neta ani he match hian United klar nung an nge tok lova build up an che sual te po omin hei baka hian red card an choi hi United hian an tuar leya Champions League khelphak tuma tran an lak mek na a an mamo point an lo chuak talavani ti hian United hian karika kai hroina hnuaya match som pakhat khelta in voisari an chaka voi ni draw na yin voi ni vek an tloma point som thum pathum lo chua thei atangin point som ni pathum an lo chuak United captain Bruno hian tun season Premier League B ka hian match som ni pakwa khelin goal riat akhunga assist som pasari anei tling der to bok assist lama hian ama neighbor tu chu Ryan Serki ni in voice som assist aneya Bruno hi asang fa le Premier League chanchina season khata assist nei tam ber chu Thierry Henry le Kevin De Bruyne te kha an niya Thierry Henry khan sangni pathum season khan assist som ni aneya Kevin De Bruyne an sangni som pakwa som ni season khan assist som ni vek aneya anni hi Bruno hian a hnai ta hleya tun season a Premier League match khelma bak paruk an laneya Premier League chanchina Bruno Fernandes hian season khata assist nei tam ber record siam thei turin rem chang anei thata hle Bruno hian Premier League B ka hian tun season chau nei lo match a khel to zong zat hi zani somni pali ania chutatang chuan gol somsari akhunga assist somruk pariat anei tel boka match zani somni pali tang hian goal contribution hi za somthum pariat anei ani Bruno hian Premier League B ka hian a season ma saber sangni sompakwa somni khan mangin match som pali khela goal riat khungin assist pasari anei tela match som pali tangin goal contribution som panga anei a season ni na sangni somni pakhata match somthum pasari khelin goal som pariat khunga
assist som pahnih nei telin match somthum pasari atangin goal contribution somthum anaya sangni somni pakhat somni pahnih seasona match somthum paruk khelin goal som le assist paruk anaya goal contribution som paruk anaya ni sangni somni pahnih somni pathuma match somthum pasari khelin goal riat khungin assist pariat anai tela goal contribution som paruk vek nayin sangni somni pathum somni pali seasona match somthum panga atangin goal som le assist pariat anaya goal contribution som pariat nayin season liamta sangni somni pali somni panga season khan match somthum paruka khela goal riat khungin assist som anaya goal contribution som pariat anaya ni tun seasona match somni pakwa chau ala khel chungin goal riat khungin assist som pasari anaya goal contribution somni panga atlin der to Premier League chanchina hian assist nei tamber hi Ryan Giggs ni in voiza somruk pahni assist anei mana tuna Premier League khelmek zinga assist nei tamber chu Mohamed Salah hi ni in somkwa pathum anaya Bruno hi tuna hian Premier League khelmek zinga assist nei tamber pol ani engpo ni sela Manchester United hi anchol rei leya March ni somni pakhata Bournemouth an machon nu khan ni zana Leeds United an mikhwal hi an match khelle masak ber ni in thakhat don anchol nuwa an match khel masak bera an tlomta ania heiwang hin an hnuaya omtenen an kar zim zualin Champions League khel phak tum in boruak po atang zui ta zel ani tuna hian English Premier League te bula Arsenal in point somsari nein man ruaya panina Manchester City in point somruk pali neya dotin anni pahni hi chu champion tuma in elme kan nia an chungchang po video masalama te kan soifia to kha Manchester United hi pathumna ni in point somnga panga an neya palina Aston Villa laka san falzuana an nei mangtangkai talovin Villa nen hin point somnga panga veve an neya pangana Liverpool hian point somnga pahni nein point thum chawin United le Villa hian phak talova parukna Chelsea in point somli pariat nein pasarina Brentford le pariatna Everton te hian point somli pasari veve an nei boka Champions League khel phak be seina nei sang zual team te hi United Aston Villa Liverpool le Chelsea te hi an nia Brentford le Everton te po hian be se anla nei ve de data Brighton le Sunderland te po hi be se nei sang zual thei tur din muna anding meka season top lam nai to ma sela anche thale thadlo kar hian kongrau asu thui hle don ani tuna hian Champions League khel phak tuma tranlamek team in elmek te hian khelma baki match ruk theu an nei towa match ruk an khelle tura tanga result nei tha piang hi apong tur chu ani deuh maya United le Aston Villa ero Liverpool laka po point thum laya ma an la hruaya wang hian an din mun a thazuala anni hi Champions League khel phak ngei tura ngai zinga po an tel chun zoma top 16 a parukna Chelsea hi tundin hmuna chon ngai tu omber anni taria achan chu te bula pangana hi point li line an la phak lova Liverpool hi voi khat an tlomani point Chelsea hian anni rual mai don lova match khel tura tlem to box hi chu wangin Chelsea din mun hi angai tu omzuala klom rawa Manchester United hi ngai tu omlo ber pol anni tari ani zanina in elna then khat khalchun zom tura oma chung zinga chuan kan soilan tawang khan UEFA Champions League big hi kan clear lockdowna zanina hian Liverpool in PSG an mikhwal dona Atletico Madrid in Barcelona an mikhwal don bok kan ti kha Spanish club pahni in machon tur hi soima sata ila Atletico Madrid in Barcelona an mikhwal dona dinmun thazoka ding ero Atletico Madrid an nia anni hi an dinmun a thasatlia lavani first leg ka Barcelona khelmola sini final chaktowa second leg hi an mani khelmola khelin Barcelona hi an mikhwal don bok chuwangin second leg ka hian Atletico Madrid hian goal nia ma an hruaina advantage ba ka home advantage an nei telani first leg ka khan Julian Alvarez a free kick goal moi takan muwa khalo po kha Argentina forward hian chance tha nein Barca ta nok atlinga he now hi City atanga pawn maktadoi somret pakhat point panga tling thei tura an lei kha ania suman seng tam athat po atha City achwa san nuwa ma aso na mu tur tam taka oma free kick te hi ape thiam zualta ti te po kan mu thina ni mania ball siam rema mania chance in siam thei ang player kha ani na mu tur aum fo boka ama zong ain apui tling to chu a hlawom na ania he a hlawom na bel cha tur hian ataima em le zel te hi Barcelona tana nokzual le ngei tura ngai ani first leg ka goal khat khung tu Alexander Sørloth hian bul atana ngem hria thiam ala hardewa Diego Simeone hian defensive game satlia lautak ultra defensive game a khel tir vai chuan a striker palian hi bultan tir lovin bencha ada arin om player tlan chakle defensive player te bultan tua ada arin omani
defensive game khel thiam ming thanga soithin chu Atletico Madrid manager Simone hi ania ani machon tura attacking game khel thiam ming thang Hansi Flick ading tur hi muchak omto takani Barcelona lama Lamin Yamal hi boipui ngai le ber tur ani arin oma Spanish rol thar hi kumsom pariat mi chau alani na in athiam na hi akuma changa te ngot chi ani lova player pakhat chawina anven ne lo ani awang hian Madrid player pani pathum vel apot peng le don ti achianga chumi awanga mun all omta athian ten an no kha thiam le thiam lovin Barca attack anat le nat lo ashil thui thei viau don ani first leg ka Yamala chance siam thatak tak Marcus Rashford an akhorala second leg ka United player an ho hian a khel lea chance anei le bok chuan a mor abok that atul to ang Barca hi sinhi faya nufual anni awangin atir phada changa an attack atul dona goal an chua bel tampo ule an phur arit don chu wangin Atletico Madrid tan chuan goal chua lo emo goal khat chau chua emo a him lain Barcelona tan chuan goal chua bel lova goal thum tal khung angaya chu wangin Barcelona phur arita Mase Hansi Flickan asoi to kha comeback theitura an mamo ang player an neya chu Barcelona base na siam tu ania zanina hian an comeback theyangem Atletico Madrid hi voithum final luto Marcela champion mi lo ania finalist voithum anni to Barcelona ero voinga champion to ania chanchin in nei ropui leideu Marcela chanchin luiten angong na lem lova chu first leg a khan kan muchiang le chu wang chuan Barca tan thei top chua angaya ama aya film khur le chual atul don team pahni tana bultran tu tura ngai te chu Atletico Madrid lama hian Muso Molina Lenormand Longley Rugari Lorente Koke Simone Griezmann Lookman le Alvarez ten bulan tan rin ania Barcelona lama hian John Garcia Jules Koundé Ronald Araujo Gerard Martin Joao Cancelo Eric Garcia Pedri Yamal Fermin Lopez Rashford le Lewandowski ten bulan tan rin ani Barca lama hian Pau Cubarsí an defender poimo hian first leg a red card achoya wang khan second leg hi a khel thei don lavani team pahni te hian inrini liam ta khan La Liga match an khel ve a Atletico Madrid hi Sevilla laka goal ni goal khatin an tloma Barcelona hian an mikhwal Espanyol goal khatin an hne thung tuntuma hian team in hrechiang tak ni chungin anin machon le don ania in khel munom abe seingam ani Atletico Madrid manager Diego Simeone hian soyin kan machon turte hi tutenge anni eng angtaka thange anni po kan chianga chuti rual chuan semi-final lut turin kan tuma kan chiang lebok atia Hansi Flick hian soibokin comeback hi thil thei ania engwangin nge a theilo te lulang Atletico Madrid thatak kan machona chu wangin tuntuma po hian kan khel that le atul dona hun tha kan nei kan man tangkai angai don kanin machon masak po khan hei hi anni le keinia danglamna siam tu ani atia Barca forward Lamin Yamal hian soibokin hei hi kan tiame kan lo tlata ani poin atop thlengin kan beidon thawa Barca betstan hian kan engkim kan pedon minute somkua emo aya tam emo ani dona engma ala zawlo comeback hi a theilu tuka chu wangchon keini po heta hian kan ome atiani Atletico Madrid hian tun season Champions League a hian league phase a match riat atangin voilian chaka voi khadron a in voi thuman tloma league phase a khante bula sompalina ni in direct run of 16 in pet kai lo zinga mi playoff khelngai playoff paltlanga run of 16 po paltlang tuna quarter final match khelmeka din mun thataka ding zuita annia anni hian UEFA Champions League season kalmeka match an khelto zongzong za chu som pathum ni in voi sari an chaka voi ni draw in voi lian tloma go somthum pathum khungin go somni palian chua yellow card somni pasari choin red card pakhat an choi to bokani Atletico Madrid hi match tin goal ni point panga pali khungji angan nia match tin goal khat point pariat panga chua ji ang an nia defensive game nei thatak team ani chung hian an clean sheet lei thei mi lova match som pathum an khelto tang hian voi khat chau clean sheet an la nei ani Barcelona hi tun season Champions League a hian league phase a big match riat atangin voinga an chaka voi khat draw na yin voi ni an tloma league phase a khan te bula pangana ni in direct a run of 16 in pet kai zinga mi run of 16 paltlanga tuna quarter final match khelmeka comeback mamo zinga mi an nia champion tum quarter final a harsanna lian tak tok mek an ni tun season a hian Barcelona hian Champions League a match an khelto zongzong za chu som pakhat ania heng match som pakhat atang hian voi ruk chakin voi ni draw an neya
voi thum an tlom goal som thum khongin match tin goal ni point pasari pathum khung ji angan nia goal som pakwa chua toin match tin goal khat point pasari pathum chua ji angan ni Barcelona po hi tlar nung phui lo jinga mi an nia match som pakhat an khel to tang hian voi khat ma goal an la veng him lova match tin goal an chua ji ani Telatan Atletico Madrid hian tun seasona no moi pahni an la bei seya pakhat chu Copa del Rey no moi ni in final anin pet kai towa final a Real Sociedad an ma chon don Copa del Rey final an thlen theina turin semi final a Barcelona ngei mai hi an hne ani kha khamitung khan zan ina anin khelna tur Atletico Madrid khelmola hian Barcelona hi silifai te mewin an tlom ani Copa del Rey ba ka hian Atletico Madrid hian Champions League hi an la bei sei tel boka La Liga a champion be seina an nei to lova chu wangin an hlam chia taber ria chumi ti chiang tu nai vai ber chu La Liga match an khelna hnung bera khan Sevilla laka gol ni gol khatin an tloma an lana e ilo an player tha te khekin an hadam tira an tlomani khatia an player tha an khek vak na chan kha chu Champions League atan hian anin sor bing wang ani Barcelona hian La Liga a champion ngei anin be seya ma an hroina po point kwa lai ni in khelma bak match sari chau omto atanga point kwa laia an sana wang hian an mani nei ber tu Real Madrid an ni chungin Barcelona hi an champion ngei arin oma an din mun a tha hle hetiang hi nima sela inrin ni jana La Liga match an khela khan an player tha te an ha dam tir phal lova an player poimo tak tak an chhor hlom Atletico Madrid le Barca hian Champions League match an khel turata na in bua saina an nei dan ain ang lo hleya zan ina hian match an khel nung bera player khek le khek lo anin nuai don ta ani Barca hian La Liga no moi le Champions League no moi an be sei meka apani in an be sei chunjom zel thei don em ti hi zan ina an ti chiang don zan ina hian Anfield ta Liverpool and PSG an mi khwal dona Barcelona ang thawin Liverpool hian goal ni an phur meka first leg ka PSG hian te sire duele kharas kheli te gol khung mangin Paris angei mai sinhi fain Liverpool hian neya khamet sa kha Liverpool hian PSG goal zone avai khatma an pet lova PSG in goal tam tak an khung lo kha Liverpool hi an van nei tak zeta in khel zoa Liverpool boss Arne Slot point goal tam jok an chua lo awanga an van nei thu asoi nge sinhi fayat lom chunga van nei anin ti na khan an ngam lo zia asoi fia le ome second leg ero Anfield ta Liverpool in an khel mual an chuan abikin European footballer an ming than pui taka ngei hian an khel dona PSG tan in thada arem don lovani Liverpool hi season mang thalo an nia Premier League ka champion line chungin champion an be se phak lo na arei towa tung thleng hian season thara Champions League an khel phak angem ti zinga mi ni in tebula pangana an ni phak ri choka champion lai chetin an chelovani ma se tual chung footballer an chet chiat lai poin Champions League ka chuan an dan adang le tlat thina chu tung season a po kan muta a Champions League season kalmeka Liverpool hian league phase B ka khan match ria ta tangin voi ruk an chaka voi ni an tloma tebula point som pariat nei chungin pathum na an ni Arsenal le Bayern ti lova che thaber an nia ti chuan round of 16 paltlangin quarter final anin pet kai zuya ma se quarter final a hian chan chhejok an ni tari an ma chon tur PSG hi league phase a khan som pakhat na dai an nia league phase a match ria ta tangin voi li chawan chaka voi ni draw nein voi ni ve kan tlom point som pali an neya ti chuan playoff an khel angai pha ma se thataka paltlangin quarter final a chan thajok an ni zui tabok zan ina anin khelna tur Anfield ta hian Liverpool player te hi an huai sen sot thina tharui an nga sot bok thin a chan chu fans an nei thatwang ania chu zan ina hian Liverpool ina an ma chuan ber tur ania abik takin Arne Slot tan huai sen chua hun ani team pahni Anfield ta anin ma chon nung ber chu season masa run of 16 a khan ania PSG hi sikhat finance chak kha me cha khan anin ngam dun hleya chance thabik tia soi thei tur engemaw zat omin hun tha an hla na sa kha match kha a en chuan kan la thelhom ome goal lut zat atanga te rual lo khopatam goal khung na chance thabik a omani goal shot ringot po voi somthum pariat laia oma Dembele bok Liverpool hian andang hne lawani kha zanina hian team pahni tan bultran tu tura ngai te chu Liverpool lama hian Mamardashvili Frimpong Konate Van Dijk Kerkez Gravenberch McAllister Salah Soboslai Florian Wirtz le Ekitike te an nia PSG a hian bultran tura ngai te chu Safonov Hakimi Marquinhos
Pacho Nuno Mendes Zaire Emery Vitinha João Neves Desire Doué Dembele le Kvaratskhelia te an ni Liverpool hi match an khelna hnung paruk atangin voi ni chawan chaka voi thum an tloma voi khat draw an neya PSG hi match an khelna hnung paruk atangin voi khat chawan tlom ti lo chu voi nga danga hian an chak fai vek ani Liverpool hian an goalkeeper rin role Alisson Becker an la chhor theidon lova ma se outfield player lama chuan lam an nei thiang bik lova an player thate an dam tlanga Bradley le midang in liam ombok ma sela du thlantur tha an nei ani Mohamed Salah adam tha tun season a base angin chena lo ma sela thilti theina nei player ani na abo chuang lova ekitike hi PSG player thina niya Sabosla hi tunlai midfielder jinga chuan a thaber Paul ani ome Florian Wirtz la Germany a thajia khovelin a mudai towa Paul Magdalena somni pangaman Alexander Isak po adam thatowa diktak chuan Liverpool tlarma player te hi anman ngai tua phei hi chuan inring tok hle tur an niya PSG tlarma a langsar Dembele le Kvaratskhelia te man ain Isak le Ekitike te man bel khom hi atam jok dayani Liverpool film khorna tur langsar chu an defending aniya first leg a khati tak maya an mol phona an noina angkha chu ti non chi mi lo thil aniya Virgil van Dijk ber hi ain thlada poi thina defending shape fu lo awm le thin hei hi Slothian asiam that ngai langsar ber Paul aniya asiam thatheya an attacking play a fu bok chuan antan be se abo lawang ma se PSG hi Dembele Kvaratskhelia Vitinha le João Neves te hawa thok chuak le tur an niya dan har sa tak team an ni Chelsea laka po goal riat loi an khung ani kha PSG tlarma te hi an tlan chaka ball an thiam tel boka chu ba ka goal an keng tel le zel te hi an hlawom na ti zual tu ani Liverpool hian goal ni an phur sa to boxia an attack angai chuta chuan an attack luata PSG hian an counter fu vai chuan English champion tan chuan chan chiat zualna bul ani ringot don Liverpool tlar hnunga abikin center back a Virgil van Dijk le Konate te hian Dembele le Kvaratskhelia te Desire Doué emo Barcola po ni sela countera an makhal zo thina ngem an veng ne angem chu zanina hian kan mudon ani Anfield a in khel tur ma ni sela Liverpool tantu te chuan huntir lama tangin ha dewin in khelan en arin oma lungphu arang zok mai thei a chan chu an ma chon tur hi PSG European Champion UEFA Champions League a champion lai an ni Football Association sang du dan ainang lova chu tuna hian Liverpool hi atwar tu zok an ni theina lai awm taboka English Premier League ka Liverpool hian inrin ni zan khan Fulham an ma chona sinhi fain an chakani kha khame cha khan Liverpool hian an player thate an khek ngam bik lova an player thate chhor chungin point thum an hlo chuak ani PSG ero twal chungin elna League 1 lama an ha dama PSG hian lens ma chon tur an ni lain League 1 how to te nena Champions League ka Liverpool an ma chon dona wangin anin khel hun son an dila an son sak tamak League 1 how to te hian an hnuaya om club hi European competition a an che that theinan an tran pui ani Premier League thunei tu te eroin Liverpool hi an tran pui ve lova chu wangin team pahni anin ha leya Liverpool hian pathian ni le thotan ni ba ka thole ni match khel ma zong in bo seina hun an nei lain PSG hi chuan first leg an khel zo Karliam ta ninga ni atang khan second leg match khel ma zong in bo seina hun an neya thil danga in ham boina an nei ve lova hei hi PSG tan advantage tha atling don ma se Anfield ta in khel tur an ni awangin Liverpool tan chuan home advantage awm dona an man tangkai ngei atulani season masa a Anfield ta anin khele tuntuma anin khel tur hi adang lamna lian ber chu team pahni din mun ania season masa khachuan Liverpool hi Paris a sikhat finance chaka Anfield ta ma hruesa chungin PSG an mi khuala PSG hian lo thei lawin an attack angai zanina ero PSG hi ma hruai tu zok an nia Liverpool hi nufual zok an ni awangin Liverpool hian an attack ngei atula PSG hian an attack ve pop ngamangem ti hi achiang talawa film khur takin countera in ngat chunga arem chan anga attack ve chau an thlang zok ani point an dem om lawang a chan chu Champions League ania quarter final ani to boka chesual pal chuan tlak ani don ma se PSG hian huaisen chua an attack goal an khung masak zok phei chuan Liverpool chan anti chezualanga an din mun anti thazual theidon ani Arne Slot hian PSG in min attack lawemo tia anaute PSG an attack dan tur adwang thahle ani lo chuan
PSG game plan na talboi thei ani do na chu wangin Liverpool hi tuna an din hmuna tanga thlir chuan huaisen taka attacking game khel mamo an ni attacking game khel satlia lovin attacking game nget le thatok tak an khel ngei angai chuta po PSG laka chuan game rang tempo sang work rate tha alangai tela chu an tlin lo chuan an tan chak a har sadon ani tun season Champions League a hian Liverpool ina match an khel to zong zat chu som pakhat ania heta tang hian voisari chakin voili an tloma gol som ni pali khungin match tin gol ni point pakhat pakwa khungji angan nia gol som pakhat an chua towa match tin gol khat zel chua angan ni Marcel Liverpool hi an tlar nung a phui thina match som pakhat an khel to atangin voi nga clean sheet an neya yellow card som pali choi to in red card an la choi lova tun season Champions League a hian card angzonga kan thlir poin team fim pol tak an ni PSG ve thung hian tun season Champions League a match som pathum an khel towa voi riat chakin voi ni an tloma voi thum draw an neya match som pathum atang hian gol som thum paru khungin match tin gol ni point pasari khungji angan niya gol som pasari chua to in match tin gol khat point pathum pakhat chua angan ni PSG hian match som pathum atang hian voili chau clean sheet an la neya match kwa gol an chua ti na ani yellow card pakwa an choi towa red card pahni an choi to bok zan ina anin ma chhon tur chungchang hi Liverpool head coach Arne Slot hian soin tun season a hian big match engemaw zata thatakin kan khel thei ti kan lan tir towa PSG laka po thil special tak kan ti ngei rin na aoma European champion lai ma chhon tur kan ni awangin comeback tur chuan thil special lutu kan ti angai atia PSG manager Luis Enrique po hian soin second leg hi first leg nen kha chuan adang dai dona hun harsa a engtianga chet lak tur nge ti te kan hriat atul chuti rual chuan kan khel dan pa ngai kan thla tham lo ero angaya kan result nei to sa hum him tu ringotin he hmuna hian kan omlo atiani zanina hian in khel mu nambi kan hmule ngei tura ngai ta ila football ngai na tak tan chuan zan men reiman om tak ani le ngei tura kan be sei ani engpo ni sela khati chin kha tun tuma kan topic kan soi jaw theina chu nile phot ro se